Selawah. Santai ya, daunnya bagus, daunnya bagus, terlalu baru jadi pergi ya. Oke guys, kami sudah sampai pintu rimba dan di sini kami mengisi ulang minuman dan memecah logistik kembali agar semua tas kami seimbang, nyaman dan tenang sampai atas sana. Ada Iqbal, yes, Iqbal melakukan perenggangan dan Haki perenggangan terus. Haki, ada Bro Fai sini, ups, ada Podim dan Afri Rizky dan Bro Haki menemukan sebuah temuan yaitu baby pacar. Pimpin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Telah kami mencapai puncak Gunung Selawahagam 1780 mdpl pada tanggal 12 Februari 2020. Berdoa kejayaan masing-masing. Berdoa masing-masing. Selesai. Yuk, oke. Selawah. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but haters got some indecisive. I'm over fighting, I just can't wake up cold and sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no, no. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Kita lagi di ketinggian 950 MASL, measure above sea level. Ini pendakian di awal tahun 2020. Kita akan menuju summit Selawah sekitar 4 jam lagi. Tadi kita start dari jam setengah 1 siang. Nah ini lagi rehat 5 menitan. Kita lanjut lagi setelah ini. Sekarang kita rehat dan cara ngecas baterai kayak gini ya kata orang-orang kan. Letakkan tangan di lutut. Oke, gini nih akan ngecas. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I can't help myself, you're a drug to me. I just can't get enough.
Oke, sekarang jam 14.30. Kita sudah di ketinggian 1200 mdpl. Tadi perjalanan dari bawah sekitaran 3-4 jam. Ritmenya itu 1 jam break 10 menit. Nah, habis makan siang kita akan lanjut ke puncaknya Selawah 1800-an mdpl. Sampai jumpa di puncak. Aduh, gengs. Dapat pegahaba. Wah, gila betul. Aku kecapean. Guys, ada kabut belakangnya guys. Guys, ada kabut guys. Guys, kita udah melebihi setengah perjalanan menuju puncak Selawah Agam. Oke? Karet ban habis, guys. Karet ban habis. Besok pakai ban gesrek. Ban cangkul. Aduh. Think that I'm a freak when I'm talking to myself.
but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own. When I fall, we start again. Tak mengkawin daripada lon merana. Cut. When I feel like I'm just dead, and when I call, it comes again. And now I see it's in my head. Yeah, there's something that saves me all the time in my say. Yeah, it disappears when I'm breaking down, like a whisper in my head, coming from out of nowhere, like a whisper in my head, when I got something to share, like a whisper in my head, when I'm unable to speak, coming from somebody else. Now I know it is just stronger than myself. That's the way I have to live. Now they fall down every night. In the end, I'm not alone, and that's my life. When I fall, it's time Kita sudah meninggalkan, kita tidak jadi lanjut karena waktu tidak memungkinkan, jadi kita ngecamp dulu di bawah dan kita lanjutkan besok lagi. and now I see it's in my head. Yeah, there's something that's Oke, kita sekarang telah berada di Beringin 7, sekitaran 4 jam 30 menit perjalanan. Dan ini kita rest, nenda, dan besok pagi kita akan summit ke puncak Selawah. Sekitaran perjalanan 1 jam ke puncaknya. Talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own. Yeah, there's something that saves. Oke, Kita ada menu makanan apa? ada menu makanan. Yang pertama nasi seperti biasa, kemudian telur mie, dadar telur campur mie, ada tempe bacem, dan kokianya luar biasa, mantap. Iya, kokinya Arif. Mana bacem kita coba? Ini bacem kita. Bacem ya. Really nice. Acem. From Betawi. Sayang ya, tapi pemirsa nggak bisa ngerasain bacem gimana. Kiu. Makan enak. Ada si Haki di
Udim. Ada yang buka. قائما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون قائما لينذر بأسا لدنه ويبشر المؤمنين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم دوني إلها لقد قلناها إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة Kita udah di Batu Gajah tadi dari Beringin 7, perjalanan sekitaran 20 menit. Ini bentar lagi mau sampai puncak sekitaran 1 jam lagi. Batu Gajah ini sangat identik karena menyerupai gajah. Ya teman-teman nanti bisa melihat sendiri kalau udah di pendakian menuju Selawah Agam. pulang aja kita memperi.
Oke. Aduh, dicek satu kamera. Belum sampai di ketinggian 1.900. Ketinggian yang gitu bang. Inilah puncak. Puncak Selawah, geng. Selawah, geng. Oke, setelah melakukan perjalanan lebih kurang 34 menit dari Beringin 7, kita melewati Batu Gajah juga. Akhirnya kita sampai di puncak Selawah Agam 1800 MASL. Di puncak ini tidak terlihat view karena memang lokasinya sangat rindang. Jadi bagi teman-teman yang memiliki waktu lebih dan tenaga lebih, boleh untuk melakukan perjalanan ke Selawah Agam. Aman, nyaman, dan sangat rindang. Satu, dua. Sekarang kita lagi jalan untuk turun dari puncak. Sekarang tepatnya jam 12. Setelah berjalan kurang lebih 45 menit tadi dari Beringin 7 sampai ke puncak lah ya. Yuk, puncak. Dan sekarang kami lagi di jalan turun. Oke. Kalian bisa lihat kabut di sekitar kita. Bus. Yuk, kita jalan lagi. Kita baca skrip dulu dah. Harus ada skripnya dari rumah kan? Nah sekarang hujan rintik-rintik. Ini sebenarnya bukan hujan sih, karena awannya terlalu tebal. Jadi setiap awan yang berkumpul itu menghasilkan rintisan hujan pelan-pelan gitu, lembut, kabut lembut. Lubang. Kita lagi di Selawah Agam, tepatnya di Batu Gajah. Aku akan mengendarai gajah. Oke geng, sekarang kita lagi mau masak-masak untuk makan siang. Jadi menu kita hari ini tempe goreng, terus kuah sop, terus ada juga ikan asin, sama tentunya karena kita Indo, kita makan nasi. Sudah sampai kayak gini guys, niatnya. Rupanya di sini lumayan cuacanya dingin. Oke guys. Toro itu.
Oke, sekarang jam 5:30 kita jalan turun ke pintu rimba. Kita agak telat turun, mungkin kita sampai ke bawah itu sekitar maghrib. Amin mas. Ya mas, hati-hati mas ya. Seru bang. Kita teman Weh, orangnya. berhubung Pak Jokowi tidak bisa hadir, maka pendakian ini diwakili oleh Bang Iqbal. Ya. Maju bersatu dengan angin kita akan. Oke, tim 20 Mayam sekarang menghadapi cuaca yang hujan. Bisa lihat kabut sekitar kita penuh. Tim 20 Mayam ini sangat 20 Mayam. Oh, oke, karena cuacanya hujan, maka usahakan ketika turun jangan menginjak batu dan akar-akar pohonan karena sangat licin. Sangat beresiko, bro. Keren ini ya. Bis. Larilah dari situ. Not incident. Iya. Santai Sal. Relax. Hops, Mugiwara, santai Mugi. Hop, oke Mugiwara, no haki. Let's lagi. Iqbal santai dah. Iqbal slow dah. Ops. Guys, Yeah. oke, tujuangin. Ya, Bung. Bung, hati-hati, Bung. Ada Bung lagi. Bung. Oh, ada Bung lagi. Tidak. Bung. Wow. Si Bung. Keluar di depan, kurang lagi.